Rutembesa TV. Nitwa Rutembesa Guillaume. Nkaba ngiye kubagezaho urutonde rwa website 20 zisurwa cyane mu Rwanda. Twagiye ku rutonde rwa 20. Urutonde rwa 20 turasanga Twitter. Twitter ikaba ifite domain name ya twitter.com. Ikaba ari website ya social network. Ikaba iri mu website asurwa cyane mu Rwanda. Ahanini akenshi kabikoreshwa n'abayobozi ba government y'u Rwanda batandukanye, aho umuyobozi w'igihugu Paul Kagame aza mu myanya ya mbere muri Afurika mu gukoresha Twitter. Twagiye ku mwanya wa 19 turasanga BBC online. BBC abenshi mu Rwanda bakaba bayikoresha bumva ibiganiro byayo cyane cyane bikunda guca online, hariho amakuru buri gihe aba buri munsi hamwe n'imvo n'imvano. Twagiye ku mwanya wa 18 kwa 18 turasanga Conduit abenshi bakaba batazi n'impamvu za kuri uno rutonde, ariko ikaba ari search engine akenshi iba iri by default mu browsers nka za Mozilla Firefox. Twagiye ku mwanya wa 14 kwa 14 turasanga newtimes.co.rw. Ikaba urubuga rwa New Times, ahanini ikabicishaho amakuru cyane cyane aya politike ndetse na za entertainment aranga u Rwanda. Twagiye ku mwanya wa 16 kwa 16 turasanga toza.com. Toza.com akenshi kabisurwa n'abantu akenshi bashakisha akazi, kuko haba hariho amakuru y'ahantu akazi kari ku bagashaka ndetse no ku bagatanga. Akaba ariyo mpamvu isurwa cyane. Twagiye ku mwanya wa 15 kwa 15 turasanga umurimo.com. Umurimo.com nayo ikaba akenshi isurwa n'abantu bashakisha akazi, akenshi baba barangije za kaminuza barimo gushakisha akazi ahantu kari. Ku mwanya wa 14 turasanga yitwa blogger.com cyangwa se blogspot.com. Ku batayizi, ikaba ari website ya mbere ku isi ikoresha amablog, isurwa mu gukoreshwa amablog. Blog ukaba wabasha kugera website kadahenze utatanze amafaranga, ushyira amapost yawe uko ubyifuza. Ku mwanya wa 13 turasanga umuryango.com. Umuryango.com ikaba ari website y'amakuru, kenshi biriho amakuru ya politike, nayo ikaba iri mu zisurwa cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa 12 turasanga inyarwanda.com. Inyarwanda ikaba ari website mu Rwanda kenshi ikunda gushyira amakuru ya entertainment y'abahanzi y'abari mu gihugu ndetse n'abahanzi y'u Rwanda abari mu Kinyarwanda. Twagiye ku mwanya wa 11 turasanga wikipedia.org cyangwa se .org. Akenshi ngiyi ikabisurwa bitewe n'ubushakashatsi abanyeshuri biga mu masegonderi cyangwa se za kaminuza cyangwa se na primary cyangwa se no mu kiburamwaka baba bashaka kubijyanye n'amasomo, cyangwa se akenshi nanone impamvu isurwa cyane cyane nk'abashaka profile z'abantu bakomeye nk'abahanzi, ibyamamare n'izindi. Twagiye ku mwanya wa 10 turasanga kigalitoday.com. Ikaba website nanone ishyiraho amakuru yo mu Rwanda, akenshi akaba ava muri za polisi cyangwa se mu nzego z'umutekano, kandi akenshi kabisurwa nanone kubera amavideo bakunda gushyira kuri YouTube. Twagiye ku mwanya wa 9 turasanga umuseke.rw. Yari ifite domain name ya umuseke.com. Iyo ugiye ku umuseke.com niyo bakaba bakudirecta ku umuseke.rw. Ikora website irimo kuzamuka cyane muri iyi minsi, dore ko birasurwaga n'abantu bake, ariko ubu ngubu ikaba imaze guca ku website yavutse mbere yayo nka rwanda.com ndetse na kigalitoday.com ikaba imaze kuzicaho, ikaba irimo kugenda izamuka cyane bitewe n'ama-update igenda igera muri iyi minsi cyane amakuru aba updated. Twagiye ku mwanya wa 8 turasanga mywebsearch.com. Iyi nayo ikaba ari search engine, akenshi ikaba ari iza by default muri za Mozilla Firefox, ikaba irimo kubarizwa cyane mu benshi baba batayitaye. Twagiye ku mwanya wa 4 turasanga amazon.com. Ikuba ties n'istore iri online, ashobora kujyaho ukagura ibintu online. Ubwo mu Rwanda benshi batagura ibintu online, ariko harimo ababigura, abenshi bakaba bayireba bagiranye ibiciro uko bigurwa mu masoko yo hanze ndetse no mu Rwanda. Twagiye ku mwanya wa 5 turasanga igihe.com. Ikaba ari website imaze igihe kinini ifite uburambe mu gutanga amakuru cyane cyane ku makuru ya politike y'abari mu Rwanda ndetse na entertainment mu gake gake. Twagiye ku mwanya wa 5 turasanga google.com. Ikaba ari website search engine ubwo iramenyewe cyane mu Rwanda. Iyi ndetse ko yavutse mu 2008, icyo gihe mu Rwanda bategeka kwikoresha icyo gihe kugeza n'ubu. Ku mwanya wa 4 hari google.rw.
ngo www.ndumenembia.com ariko yo yihariye ku Rwanda niyo ikabisubira cyane abantu bashakisha amakuru atandukanye. Twajya ku mwanya wa gatatu hari yahoo.com abanyarwanda benshi bavuye isura nuko bafunguje ama-email muri Yahoo, nayo ni website imenyerewe cyane mu Rwanda hashize imyaka igera hafi muri 15. Twajya ku mwanya wa kabiri hari youtube.com akaba ari nayo no kureberaho kano kavideo, ikaba ari website irimo gusurwa cyane, mbega nayo imyaka ishize ntabwo yari muri ebyiri za mbere ariko ikaba yazamutse kutonda cyane bitewe na smartphones mu kwinjiza mu Rwanda, smartphone na smart tablets zikoresha YouTube ndetse na wireless irimo kwihuta cyane mu gihugu. Ikaba ari website nanone ikoreshwa n'abanyarwanda cyane barebaho cyane entertainment, muziki yo hanze, muziki yo mu Rwanda, cyane ariko amavideo yo mu Rwanda niyerebwaho cyane ndetse n'ibindi byinshi nk'amafilime n'ibindi. Twajya ku mwanya wa mbere haza facebook.com. Website ikaba bigoye cyane kuvuga ko izava ku mwanya wa mbere mu Rwanda vuba, kuko ni website ikoreshwa cyane mu Rwanda, abantu bahanahana amakuru, ikoreshwa cyane mu gihugu kandi niyo iriho abantu benshi mu Rwanda muri ziriya zose bakoresha cyane. Ikora website rero cyane ikoreshwa abanyeshuri cyane ahanini biga muri za secondaire, kaminuza, primaire ndetse na maternelle buriya bariho, kandi ikaba imajije kugira intera nini. Hari byinshi imajije gukora, nk'aho mu minsi ishize hari umunyarwanda ugeze kubona ababyeyi yifashishije Facebook yazi ko bapfuye muri genocide. Murakoze cyane kandi mwibuke gusubscribinga kuri channel yanjye youtube.com/rutebuka TV.